Crnogorski Telekom je jedna od najprofitabilnijih kompanija u Crnoj Gori. Znači, kada neko kaže da će staviti ključ u bravu i to javnosti ponavlja u kontinuitetu u svakoj izjavi koju oni daju, onda to, vjerujte, izaziva podsmijeh kod svakog u Crnoj Gori, jer znaju da radimo jednoj najprofitabilnoj kompaniji u Crnoj Gori. Ta kompanija je od privatizacije do danas ostvarila na stotine miliona profita, koji sada taj profit se sigurno primakao milijardi eura u ukupnom iznosu. Mi tražimo da se nastave prava i obaveze prema zaposlenima koja su postojala u prethodnih više od 15 godina u Crnogorskom Telekomu. Naš zahtjev za povećanje cijene rada je u procentu od 30%. U pregovorima smo nudili da to bude iz par koraka. Naš je zahtjev jasan da sva ona prava koja smo do sada imali u kolektivnom ugovoru i koja su egzistirala u kolektivnom ugovoru budu nastavljena i u budućem periodu.